Apure hau te au maohi, i ora nā tātou i tō tātou wharerer a, e nā tū te tapu onu te here, e te aroha, te mei, tā tātou mau o prau. Ira ia te aua tahiti rua te mo tuati mai, te mo tau tēnu te iti o te mo rape hupai, rutu i te mo pia uhupar a, te opua nei rātou i te opani, te pūrapa aur aru, e te piano te tāpūr a, mai te peu, e ita te whaatere hono te iau, Cedric Mercadal, e pahono i tā rātou wir a. Ko e manihini nā tātou e ha te huru o te prekteni Gaston Floss te tape a hei te whanima ai, te mana o te mero maitihi e te nun a ini ei te mo uhupa to tiare pori te tātou ai tupu i te emo mahana, te whainenera ano te maitir a tawana e whatata mai ra, mautumu prau tā tātou e tua tapapa mai e tā tātou manihini o ia o Pascal Haiti Floss, te prekteni no te pupu pori tita, taho e tātou mero apur arhei atua. Prau oa no te mau tamari e matara te papi ono au tu maoro i te ene pō e erera te taatoar au te moha utir au te whahaerehia, tātarar a i roto noa maatei meiti. E no te piti o te tuhu no te huer ap a teiti nui wa maufu a hau te tiara matamua i te pupu ti mopete, EDT e o Shell Waa te piti e te toru o te tiara. E mai ta ui whaahiti atu nei rutu i tātou mauup o prau i te wharema ai no uturua wa tahiti rua te motu atima ei e te mo taute no te iti o te mo rawe uhupai rutu i te mo pia uhupar a e riro te reira i te whaataupupu i te whaarir au te whiama ei e te man o nei rātou e tāpiri te pia pū rapa aur aru e te pū no te tāpūr a i te monire e haere me nei wa pihia te whaatere hau no te ea a mahana pitihira i meeri e nei aitara e pahonor a te mei te motatarar a Jessica Duce. E rea teinei te i uhipa tupu ei i te wharem ei nei no uturua ua tahiti roa te mautaote e tūtum ei te ani nei rato i a te puhi a te maurawe uhipa ua rhuirhui roa i mua i te teimhao te uhipa. I te imhana pa huru mamhain ei te hanere o te motu ati te in ei ta rato wahi uhipar a in anam ha huru maono in ei te hanere parheir ai tuenei ono huru maono ua i te hia mei te rawe uhipa e waf a te hia te prau i te whatere a ai tai pahonor a te mei ei te imhana. I mua i te nav ei ore o te rawe uhupa e riro te whaarir au te wheiam ei i te taupupu e whiwhiroa atu a monire nei i au i te tote Dubois e nenhe te ye whiwhi e afror i mei mai te peue e tepu e uhia e toru e tuati i te imhana. Ti tohia e tepu mei e toru e tutu mei in ei i te teif aur a no te whaauur a e no te herir a mei e tauturu yamato e ia ore na pia ohipar ai piti e opani a monire. I te puraver aru ai te tote ahau ua imi hoa te morawe ohipa i te rav ai mar ai aratou. E tia yamato e pahono i te tia irau te huir atira no te ite mei e matara noa te purap aur aru mauti te tauturu a te mautote no te maupia ohipar a no te wharima inei te rua atu i te ie pohora hitu e te awha aita e ravi asmur e ia whiwhinoa tu te teit ata i tōna whare e ita mato e nenei heire e rawe no te mea ai te rawe e te rawe uhipa. I uturoa te piapia nei te taatuar a mai te peue e ita te teirawia e ite hia mei e opani nā pia ohipar a epiti e riro atua te teiatu mo pia rap aur a e hi opoar a i te whaaruru atua i te iewhiwhi te tia inei atua te mo pia patar a hohoa e te pia iritir atoto e piti nau tote i whaat ahia. I roto i te hu e propia te i whaatahia mai e te whaaterir a hau no te ea i te i e tapir amhana nei. Te haapapuhia mai e piti tu atim ai api o te haamatait uhupa. I te e monire piti no tiunu i te wharim ai no uturua. E te toru o te tu atim ai i te iwa ia no tiunu e haamatai. Ari ai te pau te motote ho e o te tepuhia no te haapaututu i te pu. No te morap aur aru o te haamatai ai te hepetoma i muri nei. E te whaaratuahia mai e pē mo tau te api o te haamatai te wharim ai no raiatea i te mau av tiunu e te pā e haere mei nei no te ho e mauror a e ono av ore ia e ho e matiti.
I te pau te orar a poritita, te tia nei o iai rutu i te whare a por arhei, o ia te prekteni. No te pupu poritita taho e tātou, haamohi ai te hopi amatiti maari e nei, e tōna hoa e pupo, ia hoi te prekteni Gaston Floss. No reira te whairi ne tātou ia Pascal Haiti Floss, tā tātou ia manihini no te ene po Pascal, Iorana. Iorana, Jean. Maruru me te tapapara amitini ana tātou, ahani, e ha te huru o te prekteni Gaston Floss i te ene po. Me tau I whaite nā mua te met e rā ona te e mō mahana. Te I teime hina arovau I roto tō mawai oa. Ha maururu te mō taatoa a te mō taata I whaate te por I arofa. No te mea o I te wau, te purene rātou nōna no tōna met tau hina aro o maua hina aro ia. Ha maururu roa ia rātou paatoa. Maruru met e Pascal no te ino pro api no Gaston Floss. Hare mai tāua e Pascal in e te mo uhipai, tupui te roar a o te hepito mai maeri anei, I roto I tu tātou ne whenua. Nā mua roa te pro no te aiuiti o Aiden, te I tapar he poeroa hia I te utua whare I whaari I Iana, e hata o e hi or aini e te uhipai tupu. Nene pro whiwhira hei tera, no te mea pinepine I roto te mō wharerer a, I roto te I tātātō pū rawe uhipa, I roto te apora arahei. Mea pinepine o vau te ani ia te tō tātō monopretiteni ia Chantal Galno, te tātarahi ane te moiha a I roto tōna rima, ai te nāwa te moiha a te moni, e horo ahi ane no te I pū de parauhia de FSE, wa I te mātou, te whiwhi nei te mō utua whare, te whiwhi ato ane te I mō whea rawa e upa, no tare whare re te I mō utua whare. Te iti o te moni, te uhi e rutu I te uhipato, tiari trate te e rawa. Pōrua te matahiti ma I te hian e te moni, aore session budgetaire, aore parauhia collective, tātarahia ne tāna fofo a moni, te pahono hia mai, te mea ai te whiwhi, no te mea te wairat mō tauturu I roto te mō whaatere hau atoa, te parone mato, e whiwhi oe, te wairat te teime, e whiwhi e traia, ia poe, te mea whiwhi roa, tia ihoa ia poe ho tamaiti, I o ia rato e paromai, mataraia te mō moiha a, piti ahurud mō whea rawa e hupa tā rato e tepu mai, me tarara o whaarahia, tia ihoa ia poe ho tamaiti. E ha upa me te I te hui a tupu whaahau, E whiwhi wete I ohipa e tupu whaahau ini ai tō tātou whenua. Pascal, te triat o prou nā tātou o te hei uhipa o te tupu I te hei pito mai maeri anei. Te prou iano te ine tere ta te tawini whir atira I te whenua Dili, Timor Leste, ere I te hei uhipa mere, nor tō pai te tawini whir atira, I te amui roto I te rurur a te tō mi te piti ahuru mamha te hau amui. Tēnei wā amui atu te moti ano te tapura whir atira, e ha te hei ahi or amer tō mei a oe. Te mea whiwhiroa I roto te ietere a te tāwini huira atira, nā tātātou moni, I ofo te tere o tō tātou pretiteni o te aporarahei, te waira o te ietia o te ie pūrawe e huipa a te pretiteni o Moetai o Lusha, te hare ona ini ai te tiara a o tana rawe ohipa no te parau, no te atu no te pretiteni, tōna tere e tōna wahinohora a, nā te hau whenua e ofo, o te poarauri ima e o Moerani, nā rātou hua I ofo tō rātou tere, e tō rātou wahinohora. Te rāt wahi ai te tano, no te mea, I hare rātou I o, nā te pupu poritita, e amot moha mau ara, no te mea, ai te tera whanohora a, I roto te reni poritita o te hau whenua. Pascal, hare me tā waini ai te pupu poritita taho e tātou, te amuhi ai te hopi amatiti meri anei, e ha tūru te imahana. Ai tā te tere nei mātou nā roto mō aroa o Porenetia, te hare maru nei te ie pupu, ne parau te haapaari me te, no te mea, I te tātou, te waira te horora a tāwana, te haamaramara mātou te mea e te horora a tāwana, mea e hoa ia te haapaari ai te pupu, te raia mō whawha, me te hotura te ie pupu. E horo oe, no te maiti a tāwana? Wo haapapu wau, ini e hoa ia te auto a whatateata, te mea e horo wau, I te ie horora a tāwana, I papa ete. E atura te paronu te ene, amui tātou te amuhia no te mō maiti a iriti ture I meari anei. Te whenua rā?
Te weinua rā, tera aumi tātou? Te veirat mo oire warawe rātou i tera opoara a te veirat mo oire aita, no te mea i te tātou te whiwhi hoa ea, no te mea rei ato atu mo tāta hina aro e horo, me te veirat mo oire wa haapapu te mea e toru hoa rātou, me te i oire ne prau o puna awia, tā mātou i haapapu tāwana o puna awia, i a Saint Piso, ai te mātou e tūho e tapura i ni aiana, no te mea wa toru papu ona, iau, i roto te e horora te pute, tau ia haa maurororoa, no te mea, no te whaaite, ia taho e roa mai ho e numera me te tai. A whia te rurur amero hope, a te pupu taho e tātou, wa tauhia no te toru no me, ai tera i tupu? Ai te tupu, no te mea wa i te tātou wa tupu ho e ati ini ai a māua, no reira e whaanuhia te i e tāpura ahuipa, i te i e hepetom, i te i e av aita septo te tepa, te ria. Maruru meit ei Pascal Haitiflos i e pahonora amei tamata ni mo wira, maruru roa. Maruru Jean. Tra hare tātou i pun au iai te enei, mai teif arahi ai te taati a whatu papi o no Purinitia, wa matara te tiure no autu mauro, mai te i e ahi nei, mai te peu e matara te reira o te mo whare tiurei, ho e pēnoa o te mo papio, te iritihia inha te tia ihia rai te mo prof atia, mai te mo mateiti atua, no te mait e no te paruru i te mo utua whare, te mo te mari i, ti tauhia i a rawe ti opuara o te mo papio e te mo whare tiurei, watono hia te pupuhi opu ai te e pepe nei no te hi o te tura o te mo whare tiurei, tau hiti tau niwa musane o Thomas Chabrol, tei ap e atu i a rato, ahi o mai. Piti ahuruma hitu whare tiurei, whare tam arai, whare tawirid a, e vaira i utu maoro. No te reir a, uwaroa a te prof atia no te hamanir ai tā rato mo whare. Te toera te teir inoa mo prau pārurur a, te momohi a pārurur ai mo ati au hai, e watanoa nei te mo reini wira. Wa uraro te whare tam arai te moarat e atoa, te e tāna mateiti mātāmua i utu maoro nei. Wahape ra vau poroi atu vau, o poroi e vau ho e pia uhai, e mus pa i prohe roto to tāua reo wharānia, te ne e tu inohi pa i te maa, e te wahi tāmāt a te kirionga. I ono a vau, e niuni o trāt atira, hama i ti me api, ina aro wa tau. I te tei epa, te tāmaumau noarat mo whatupapio i tā rato mo hauti. Piti ahurumab aurhead a papio i te tauanopun auia te mataiti, ho e pēnoara te matara i te e mahana. I pouro e pra mea papio i a tere. Te rara e pē mea papio e hiopohi e pouro e mataiti. Tra e pē papio e te mato iriti no tra mea, o hope tā rato mea tau. O imi mato drau e hare me hoi tata no mea no ti opoara no nei tata te ti e no hi rato na profatia ne ona hame mea hiopo pra mea papio o princip e no ata na profatia te mo mahana muri. I te mamateiti atoa, e rawe hoa te pū e tia au nei te patur ai te whanhonhor a whenua, i te e mo hi opoara no te mait e hoa o te mo utua whare. Te wha ihiara te wahi harer atai te iri, i tō rātou pē te rutot mo whatu whare tāwirir a, i te tia ir a. Iau i te ho e whautir ature, o panihia rātou e tere, houa i te piti ahuruma pēno tiunu. Te i mataiti, mo nā mua mai te iritira, te tiurei i unei utu mauro nei hoa, e o tātou pauro hoa. Tēnei, ai te i e tue au no te tai o mahana, e whaatia i eit iritira no te mou whare tāwarira. Tiri tō te rima no te hau whenua, te ria tuha o hipa. A tia ino tura, ua matara ho e pēo te tiurei no utu maoro, whaanhoat o hia tu e ahi tiri, te haapa ina hi ei te horaiva, i te pō. I te e tapir amhana nei watupu te oroa hope a matitia te mo piahi no te whareha apir a kanea. Whareha apir a te ie no te mo toroa niuhia ni eit pro no te rorowira i te mo hupa api. I te roar a o te ie matiti piti ahuru mai wa mo opuar au ta te e mo piahi i wheruri mai. Ratou te mo piahi mata moaroa no te e whareha apir a haamuhia i te matiti me eri anei. I mua i tō rātou mo metua, tēno atu atu i te perekteni no Purinitia, ua whaite te i mo tauri ari ai tō rātou arawihi. Haro me tātou i te man o te raatira no Kanea, Evans Ball, wiwihi ai Sophie Gebel, tōna man o hurihia e aroma ter i te hau.
Rahei tomato oao e ana tarhei to te mopiahi o te erua I tamato huru tutawar a in e te muhapira. E ana tarhei to rato I te whaohipa I te morawe api no te ietau te mororo wira. Te whano te ye mopiahi o te whaohipa aia I te morawe a roro wira no te whaatupu I te tai ohipa apiro. Mau hoho atroa dea nei, mau hau te rawerhei, e rau no atua. E te whau te ye moha pipira, o ia hoi, e rewa I te ara, e aureia, e rohi te whenua noa nei, no te moteiete, no te ara mai. I te pau te tuaro, te tuhu apiti o te hoer a teiti nui waa no te imahana, te hoer a tautira pir e paahuruma pa kilometera te atea. Te team opete, te maumei e te tiara matamua no te tuhu a taurea e te piria, er teiti no te mau te iete, brasserie do teiti no te puputane e te vahine, I hilani no te mau vahine, ödetev a no te matuatua, maha ahuruma titi e paahuruma titi o toa tei waa, puohur a whainenehia mai e matai hor e te mohohua na desire tei vaho. Ora hito I te awhat whaarewara au tōer a te mautaur e a piri a wahine matua tua tāne pa ahuruma taiti e te pupu hoe wahine te tāne. A whahorai muri mai, ta te mautei te piri a tāne te matua tua maha ahuruma taiti, hoer a tautira pira e pa ahuruma pa kilometera, mea ha a pau te ur a, he e noa te mau waa. Team opete no te apapar au te tuha a piri a te tapu mata mo I te reni tāpaer ai ta aone. Toru hora piti ahuru mai wa miniti, ho e te toni, toru miniti muri mai, öde te waa, hare mai au shell waa. Je pense que on a fait moins d'erreurs par rapport à hier. Hier, c'était... Mea hoe mātou I te ye mahana, ia whaahui ai te hoer aino inan hei nei. Tā whiwhi mātou I te tapapara ai te teia tu mou ai te yera mahana nei. Hoe mai te mātou, wa tua te terai a te tiara te inoa ai a mātou. No te tuha a te ia teiti wa ate te amatamua haere mai o viniv ai te wharemoni no taiti, te ia teiti atu ora te tuha a scratch. Nous, on est vraiment resté focus sur notre surf, hein. On a bien surfé et après... Wa whaai te tono mātou I te tap e I tamatou topar a hoe. Wa whaai e mātou, ai tā mātou I hapa o te tai atu mo pupu hoe. Wa roa au o pete ia mātou I mahina, ai tara I roa ai ia mātou I te tap e. Encore, et voilà, félicitations au team OPT, EDT et tous les équipes. A papar ano te hoer at mo matua tua maha ahuruma taiti EDT wa, Paddling Connection nunu e wa, no te tuha a taurea, team OPT EDT wa, e o taiti. No te imhana nei, wauat o mai te piri a wahine, I hilani te wha I te tōna puai, team OPT te ti ar a piti, rua hatu I te ti ar a toru. C'était un super départ, bien aligné, professionnel et ça franchement ça fait plaisir. Tēnā o neo iloha, mea ua uara tōer ano te imhana te tuha a whaatahia na te mawhaini. Nā hao mai te ei meaurot whaanhor a, ai te matou I whiwhinua a murav e paru ai te areid ain e te tai, ai te tuai. Les autres équipes à venir et à faire des ententes pour être là parce que c'est vraiment c'est fait plaisir. Toa tai no te matua tua pā haruma taiti, mata arew a, e o tai pari te ti ar a toru. Brasserie no taiti tamar I tarawa I hilani wa no te pupu tāne e te wahine. Anan hei te tuha a hope e iau te I hoer a pir a mataia, pa ahuruma au kilometera. E no te imhana, ua whahanahana hia te oru anu te pareu I te uri punu pap e te reira, haapohia mai, e te pūf arir a manihini. Rawe a te ia no te whaiti, te pēnir au re rā, te rawe a hururau no te au, mai te pareu. Wa tapaparu atu tomato ne pap e a o Sophie Gebel, haapapur a haapohia mai, e rarahau maha shong. Nā roto I te himine, te mahana no te pāreu I whaahanahana hiei, roto I te moarua no te pūwharir a manihini, whaanhor a turupa puhi e te taatir a te vheine hotuatua, te opere atu I tō rātou mo ite. I wha nā mua go haia, e wha oe e tu te pāreu koto I te pōra apeni, no te... O ti tauga I tue o e te vaiman, tēne tine e tā oe mea o hitu hituga, tikega nā tikega hai te ia oe me I go ana me tā oe hohoa e paia mea ni e tā o hitu hituga. Tina me tuhi e tue peni, tauga I tue o e ni te mahana, e huki tue o e te rā mō meni e ho pro e paia e pōsoar pai nā koto e te rā geo whakani e, mala huki tue o e nā iho no te
no te amataka amai te ka hoa ta o e hina agu. Wa amui atu te moratiri te ori haere na te moarua no papete, te mea atu ia no te hap I te I peitumu na tatou. Super, je suis en train de faire des paréos à la peinture, donc c'est génial. En plus, on est avec les Miss aujourd'hui, donc c'est super. J'ai fait mon petit bracelet de fleurs aussi, donc voilà, c'est top. I te hoa o e tātou teiti toka e me pāgeu no pa e tō kātou I hage nā kātou e tāna hoa e tākate me pāgeu hoa. No ke me hawhu whaahua o e pono pāgeu. Whaanhor au ta te mo purotu no teiti a mui at o mai, purotu te whainene at o anotarato or au te purotu teiti ananehepo, hau te tatur a hope a purotu teiti piti tawatini piti ahuru mapa, e tupu I te piti ahuru mahitu no tiunu, I roto I te aua no te whare oiren I pir e. Ena te e tumu pro e whaahupiro I tātātou neve ea no te ene pō, maruru me te I tōtō Amir Amei, roto no am a te meiti, te vea reo frani, rautihi a mai e Laurence Françoise, e tā ero tātou narto iei te ori o te whareha apir a aratoa o te paumahi I a toata, no te taupiti an wharere a tātou ananahia pō, ia mai te I te ruar anu te arui, te arohai arhei, pareana, ia rāna.